Titi Pasuwitran. Emangnya ngaturakan guna hari moal tepak balik di prayoga ngaturakan tepak balik nangis nada video ulo nami ulo maring sang sampun pawitan sasekan astuti maring yang tawi suara radio nanging aksa begitu bet prane siksa ulun ngaturaken unang sarilang tepak aku pemuda atur ulun ngaturaken para sakti om sakti 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 om
Tegak Kolaborasi. Dan sudah dengan samaya di tiang waktu yen wenang pirang langkung di tiang tunas pengapuran kiring makin rasa ajakan seni budaya sani weton ring Bali angka aja gelan lestari.